Gĩcukĩro-inĩ gĩa thamaki gĩa Kilifi Central, Elina Tatu na aruna ake me mĩhang'o-inĩ ya kũharĩria thamaki ici kamũira citwarĩtwo thoko. Elina nĩ nyina wa ciana 6. Atanahĩirwo na ciana icio ciromanĩrĩirie nĩ gũkorwo ndarĩ na gĩthomo kĩiganu gĩa kũbanga ũciari. Sijajua mambo ya kupanga, mimi mwenyewe tayari nilizaa watoto kila mwaka. Nazaa 2001, 2002, 2003, 2004, 2006. Mimi nabeba tu na hata mimba ikiingia mimi huwa sijui. Mtoto ameketi mpaka akiwa na miezi kama 6. Najisikia mbona sijapata damu zangu. Kumbe ni ujauzito tayari umenijia. Kumana na ũguo rĩu gĩthomo gĩa kũbanga ũciari kũrĩ ategi na endia a thamaki gĩkoretwo gĩgĩtambio mĩena ĩtiganĩte ya gĩcũa-inĩ. Mũbango ũyũ ũratwarithio na mbere nĩ Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ na ikundi cia kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie iria nĩ hamwe na WWF Kenya. Gĩthomo gĩkĩ gĩkĩrĩkana nĩ kĩgarũrĩte mĩtũrĩre ya ahũri biacara aya arĩa matathũkũmaga mbeca nyingĩ. Lakini saa hii si zai tena, na ndio sasa nikapata hiyo elimu napelekea wale wenzangu ambao naona bado wako chini yangu ambao bado wanazaa, ili nao wajue kuwa kuna hii mipangilio ya uzazi. Na watu tuna spread ile message iende kwa kila mwanachama, na wale wanachama nao wanabeba hii message wanazipeleka kwa community nyumbani. Kwa ni kuzaa hivi hata hujui ufanyeje, lakini kupitia na elimu sasa tunafundisha hata wenzangu ni uzazi kimpango, watoto wenye wanaweza kulea. Gĩthomo gĩkĩ oho nĩ gĩtambĩtio nginya maũndũ-inĩ ma ũmenyereri wa marĩa matũrigicĩirie na iria rĩa ũhĩndĩ nĩguo kũbacĩrĩra ũmatho wa arĩa maikaraga hakuhĩ na hũgũrũrũ cia iria. When you target the beneficiaries or the target groups that we work with, na unaleta haya masuala yote katika platform moja, wao wenyewe wanakuwa na interest because wanaona as WWF you are very concerned about all aspects of their health, and that wataendelea kulinda mazingira wakiwa na afya njema. Lazima mke na bwana lazima wawe na afya zao nzuri. Mkiwa na afya nzuri hata nyumba pia itakuwa nzuri. Kwa sababu pengine bibi wewe bwana unaweza mzalisha bibi yako kila siku. Kwa sababu hujui majukumu yako, unajua kuzaa ndo kwamba wewe ndio umekamilisha, hapana. Na pia at the same time kwa sababu the resources remain constant, wanatakana kupanga uzazi hao wenyewe na jamaa zao ili kwamba zile resources ambazo wako nazo kila mtu aweze kukimu mahitaji yake, akiwa na ile namba ama ile familia ambayo anaweza kukimu mahitaji yake. Mĩaka ya hau gabere gĩthomo kĩa ũgima wa mwĩrĩ na ũciari wĩna mũbango gĩtiĩkĩrĩirwo mũno, no rĩu andũ aingĩ nĩ mayũkĩtie gĩthomo kĩu makiuga nĩ kĩmagunĩte. Ategi na endia a thamaki rĩu no mahote kũmathĩra famĩlĩ ciao nini hatarĩ na mĩhĩnga. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi.